Hey Dolly. Dolly. Ngikhuluma nawe. Ngiyakuthi. Maye lo mlungu wasekhaya lana bafuna ukungihambisa esipanele. Usemnikisa ngesifanele. Mara phela umfundisi lo ngimikisa khona isipanela nesengene etshwaleni manje. Manje. Lo mfundisi ufika kanjani la kuwe vele? Ngoba umfundisi wena na ufika mngani. Unikeza isifanele sakhe. Yebale ngilethe lo. Uyenza. So then if atofuna company. Umtshela ukuthi mara letimehlo ke angithi ngiwenza ke vele timehlo tabantu vele akababonakala umngane okay special nje na ufuna le chapter nganje uyitanga khona uyakhiwa lo ndani lo Givita Ngivita le chapter awuyinike ipiece Angivita yabona usonda like njenganomlundo yalo ngani ngifunza lelinye magama manje ngifundisa la uyihlafuna kabuhlungu njani kanje Ngivita uyakhumbula ngale sikhathi leso uthengisela ngani ekhathi uthengisela mem kumbe ngomthengisela iKFC kumbe ngomthengisela ilimngane oh lama bo mavideo am yakhumbula yawebo uyihlafuna ngakhona pheshula kana hey guys manje kusasa ngizophosta leni video yami yokhomela phela ngicela ungisapote ulike lapho ngizophosta kusasa I will